Mwiriwe neza, nongeye kubasuhuza cyane. Ubwo duherukana hari ibintu twiganye kuri Wedding Officiel no kuri Rwanda Technician TV. Rero hari akantu njyaga ngo mbereke muri make tipi ikurikiye. Naberetse ukuntu bakora urugi, bakora ibisenge, amadirishya, ariko hari akantu ntaberetse. Ndashaka kubereka ukuntu ufunga serire mu rugi kandi ukamenya gutandukanya serire originali n'iri pirate, batazajya babapfunyikira. Munkurikire murebe. Urabona iyi serire, iyi ni kari originali, uri kuyibona, ariko ntabwo wabimenya udafunguye ngo urebe uko imeze n'imiterere yayo. Rero abantu benshi ntabwo babimenya, reka mbereke iryo banga. Serire zose ziba zisa, ariko abantu benshi ntabwo bamenya gutandukanya originali na pirate. Maze mbereke. Serire yacu ngiyi, urabona ko ifite umubiri w'umweru kandi na pirate uba ufite. Ese wazitandukanya gute? Maze mbereka ahantu ibanga riri mutari muzi kandi muzajya munareba. Murabona kano kantu, aka ngaka pirate ntabwo ikagira. None icyo kamaze kuri originali biyikubwira. Urabona aka kantu ugomba gufunga serire mu rugi ku buryo ufunze urugi aka kantu kikubita ku kizingiti gahita ifunga. Noneho iyo gahindukiye kameze gutya, reka mbereke rya banga. Kano kantu ugasunika gutyo kakazamura kakagumayo. Urabona ko ino ntuza yisiregera. Kuri pirate rero ntabwo bibaho. Noneho hano serire ushobora guhindura uko ushaka, ugatsindagira gutya. Urabona ko gahise kagaruka. Umva gutya. Originale igifite kano kantu uzamura ukagira gutya, ugahindukiza ukagira. Aka kantu ko kabwira originali yanjye. Hari ubwo mwari mubizi? Ako ni akantu keza rero. Noneho rero kugira tujye tumenya n'utundi tuntu, mukore subscribe kuri channel ya Wedding Officiel no kuri Rwanda Technician TV. Izo channel zibigisha ibintu bya tekinike, harimo gusudira, buri kintu icyo ari cyo cyose. Waza kuri tele tukakwigisha, wajya uza kuri channel wajya uhamenya byinshi. Step ikurikiyeho rero ngiye kubereka n'ukuntu bafunga serire mu rugi na mezire bayifungiraho. Fashe pause. Isomo rikurikiyeho rero ni ukubereka ukuntu bafunga serire na mezire bayifungiraho. Iyi metero muri kuyibona, urapima muri 1.20 m. Urahabona ukahatarasa. Hano urapima ya 1.20 m. Kuhabona. Noneho urabona iyi serire yacu, tuyapurika kuri ya 1.20 m. Hanyuma serire tuyitarase gutya. Mukurikire. Ubu uruhande rumwe maze kurutarasa, ngiye gutarasa urundi rwa kabiri, ariko hagati aho
kugira uze kubona aho ucisha ponseze uri gukata aka kantu uragatarasa byibura akangaka kajyamo umukono, kaba gafite byibura santimetero imwe n'igice kare. Aha naho ukahatarasa ahantu uri bukate na ponseze, murabibona. Uruhande rumwe rukaba rurarangiye, tujye ku rundi. Turabanza dutarase muri ya metero 120 n'ubundi. Ahangaha noneho hano urabona ko hariho feripuri. Kugira tuze kurebanisha ahantu turabigenza gute? Turapima zino mezire za feripuri, ugenda bivuga uri nko ku rugi uteye feripuri gutya rufungurirwa inyuma. Metero harimo santimetero 2 na milimetero 3. Turabanza dukuremo iby'iyi feripuri. Santimetero 2 na milimetero 3. Bo na hano tubitarase. Bo tuhatarase gutya. Uyu murongo ni wo gutandukanya feripuri n'aho tibe igarukira. Noneho uyu murongo nawe turafatiraho dutarasa serire yacu. Mbona hari akantu hari imbere, iyo ugiye gutarasa serire, aka kantu k'umukono kerekera hejuru, aka nako ka sirendere kakajya hasi. Uvuga ngo niba nafashe gutya, urundi ruhande ndagarura gutya, ariko ugacunga ko utari buyicurike. Numva noneho ugahera kuri wa murongo w'120 ugaruka hasi, nabwo ugatarasa. Ukongera ukahagaragaza muri za santimetero. Aha naho buri buze gukata na ponseze, ariko hari akantu ntabasobanuriye. Murabona aka kantu k'umukono twatarashije, murabona ko ari gato. Wakibaza uti impamvu atari ko dukata ni ukubera iki? Uvuga ngo umukono uba urimo amaparasitike, hano iyo wagize akenge gatoya bikunda kubaho ku batekinisiye benshi ariko ntibamenye ibanga. Wa mukono ufatwamo hano cyane ukamanura ubyigabyiga ku buryo umanura gutyo ugaherayo ntugaruke, no kugaruka bikaba ari ikibazo. Niyo mpamvu hano haba hagomba kuba hanini kugira ngo ube utemberamo umeze neza. Turacyakomeje gutarasiriza serire, tugeze aho yinjirira ijyamo. Gutarasa n'ubundi muri saveni tugahuza, asa n'abahuje umurongo w'inyuma n'uw'imbere. Ugahuza ya mirongo, rwa ruhande hino n'urwo hirya twatarajemo serire. Warangiza serire hano murabona ko ifite byibura nibura santimetero 1 n'igice. Mo hagati turatarasamo santimetero 2 kugira ngo ize guhita yinjiramo, kandi ntihagomba kuba hatoya
kugira ngo ntagomba kuba hanini pirito itazajeganyegamo, ubwo turasa muri ubu buryo. Ukoresha kano kantu kayo, kubibona ukakaryamisha hano, hano ukakagarura ukaringaniza aside y'urugi ukoresheje kano, aha naho ukahatarasa. Ukurikire, ubu turaza gukata hano na ponseze ihite yinjiraho. Ubu rero ndakeka mwakurikiye ukuntu umenya serire ya orojinari, umenya gutandukanya na pirate, hanyuma mukurikira ukuntu uyitarasiriza muri mezire zayo zagenwe, nabiberetse. Ubwo rero mukomeze mukurikire channel ya Rwanda Technician TV na Wedding Officiel. Ubutaha step ikurikira ya kabiri nzabereka ukuntu bayikatira no kuyifunga. Mukore subscribe, mukande like, share, comment, kandi twigisha n'abanyeshuri gusudira n'ibindi byose igihe gito cyane, tukabigisha tunabahemba by the way, tukabaha n'akazi cyangwa tukakabarangira. Murakoze.